Ma'am from Sari Adam from Impact News ni Impact News ki manu hunada wayang lal pal na ma'am botram nok sari ngasi manu hunada khana du topic asi maroina suspension of operation habatare khogi cookie militant cookie armed group singa India government amasung Manipur government ka tawna khiba khogi tarpadai to oriba khogi suspension of operation susi Manipur lenga ki makai dagi di haiva suspension operation asi yaw cookie group singa si Manipur da thokiba khogi to Manipur da thokiba khogi since May 3rd 2023 thokiba irang sigi mamang da habatare ton ba lenga na paket khiba forest kan ba paket khiba dung ba adiga poppy plantation gi mayo junction gi thak thom singda hairiba cookie militant su group te yaw singa sina forest kan ba thawakta ayet pi aduga poppy plantation jama khoi mateng pangi haiba adung ba involvement lei haiba gi chingna ba kya ga loina na makhoi si cabinet na 2023 gi khogi March 10 da lokhiba Manipur ki cabinet gi decision na hairiba Keno amasung khoigi zera ro dagi haiba sugi tabarato asi withdraw tawre haibagi decision ma granga lokhiba leiba adubu tasina wakti central government ki maike dagi hoje fawda haiba su group te yoriba cookie militant sing asina sugi ground rule asi thugai re haibagi chapsaba official report ama hoje fawda center gi maike dagi phongba lektaba haiba wafam sinma morga khoigi keno gi khoi spokesperson su ediba khoigi Shilin Hawkip na khoi media da khoi Hindu da piba khoi report ma matungina su hoje khoi local media su phongnari bani report ma matungina taseng na Manipur government na khoi tripartite talk asidagi withdraw tawkhiba si taseng na Manipur government oina sugi ground rule si thugai bani haidana onkalaga government oina blame torokpa aduga loina na makhoina taliba separate administration asi khoi India gi constitution gi framework ki manungda tawba dimani haiwo ham thanglakpa loina na lairiba issue sida haji fawda center gi market gi su khogi su group te yoriba cookie militant sing asina khogi su gi ground rule thugai haibagi chapsa official report government ki market gi phongba leitri haiduna phongdrok bo hom leiba taseng na haji fawda center gi market gi khogi ground rule thugai ri haibagi chapsa report phongdri si kari marum gi no aduga taseng na makhoina taliba separate administration si khogi constitution framework ki manung leibra ha wo hom lakpa orally film asida asingwagi di khogi su gi agreement si myam ne khangnar boduni khogi haukiba May khogi February 29 da su gi matam si loikrabni adubu su matam loikrab da haji paw official oina central government ki maika digi su extend tawba antraga tawda wo hom leitaba no rega su si hinglibra antraga hingdrabra haibege wo hom ji lapakanta si minister gi nbring maika digi di extend di tawdre adubu su di hingli haina logba yai haiba wafam su assembly gi house thongki leifa aduna ori film sida miam da adum ba question samam na ba ko hang kya lakpa adum ma ngasi gi ori ba samam na kya si kok na nu gi dang ta ngasi impact news na su gi matang da center gi stand karino haiba topic si lokot sabni ngasi gi topic si da khana nu gi dang impact news ki studio da si lengsin da lebiri ba ko gi expert panelist si ai tak sage ai gi yer thang da lebiri si oza khairemani former acting chairperson Manipur Human Commission ni oza mani butaram noksari oza mani ga hek thangnariba oza mani gi thang da lebiri si oza Pradeep Fanjobam Infal Review and Art Politics editor ni oza Pradeep Fanjobam sutam noksari last but not the least ai gi yet thang da lebiri si oza Khurajam Athoba Ipsagi working president ni oza Athoba sutam noksari ngarangi thadorokiba kogi news 9 gi magi exclusive interview da keno gi spokesperson Shilin Hawkip na thamgiba magi statement sida yam mapung oina kogi ka hetare oidabasi blatant lie haitare ne taseng na oidabasi ngang ge yauna ngang ba saigi magi moigi narrative or moigi purpose to serve tongna ba fit tongna ba hona bada oidabasi phong na dum without any hindrance yamna komna oidabasi ngang magi mami me yam chang ta khre mana thamba wafam singi manungda yam thina haibdi makoina proof tawbudi ya ngamaroi daba taseng na madu ka hetare achumaran or magi ngangi ba wafam singdugi cross check ama tawnana bagi medium ama yaudabagi ko mana ngangning ba haining ba du pangai haibane haiba pot mayam ama yausan gre haitare maduda khogi interview loriba moigi kogi news channel dugi magi anchor dunasu makoi su dum Manipur gi news handaki thoiba watho sidabudi news 9 che dum phajana follow torogadi dum lakpa news channel amadi oibani but still dum Manipur sigil thoi ba pot sigi magi actual
kano si ground reality se khangdaba ra natra kaigino khangde mana ngangakpa oidaba singsida counter question nama tawgidaba si masina su hena chumdagi moigi narrative tu hena further tawnanaba ki medium ama oina pithokibadawna thokpa pot khra yawe ai yam loinamak cover tawdana ai point ahum katang mana ngangba yam thina lanba oidaba haitarene oidaba minam ngangba wa ahum katang ai puthokchage yan hanbada mana haibasi Manipur da thoiba irang se megi tang hum da thokpa irang se masigi ahanba khut tharakpa amadi ethnic cleansing tawbasi Imphal Valley dagi hawe hai Maitaina kuki sing si tanthorakpadagi phu chaidana hatpa tu patawga tanthorakpadagi kona chingda sandurakpani hai mana masi hoji phawbada leiriba digitally recorded magi matamdugi koigi social media da kaida upload tawnarakhiba adagi timeline of magi events ko megi tang humgi rally he hobudagi na han bagi first 2-3 days se si sida timeline da pung da karai da kamai na kari thodok thoke habisigi on record ta lejaba digitally record tawba register tawba adumba video footage me amama yengaga su dum yamna khangna rabani han ba irang si koi torbung kangbai gi sida rally chatkiba mogi solidarity rally duna laaga adai duda confront tawnabadagi nungdin pobomni nungsa saringe da thokpa thodone mi loi khangna grabne yes adubu keno gi spokesperson na haibadadi Manipur da thokibra violence se Imphal da han horo Imphal da gi chingda sanduropane han haibase simaina machin thiba sida khoi pungai haitare kaimta chingna dana ma mamit kupte mamai mit kaimta straight face da dum yam normal na haibangam base sima ingai haitare atopa mana yam chauna machin thiba amana mu kaino haikanda khoigi poppy cultivation की मतंग से मान हाइबदा कुकी खतनते मसे अतोपा चिंगी जगह खुनी मत लोइन थाए ना हाइ मान हाइबदी माइदो जनरलाइज तोरगा मोइगी तोरयो पोछि नमसन नबो होनाबदा आउट ऑफ कोई टोटल पॉपी कल्टिवेटेड एरिया से मसिदा 95 और 92 to 95% दी कुकी की डोमिनेटेड और कुकी ऑक्युपाइड हिल एरियास तनेबा पॉपी थारी से अदुगा सम 4 to 5% amana naga thangnaba naga village area da khara thaba yawbe wane ko remaining atai duna other area khara thabe wane ba or 90 to 95% thari bu jaga do madu mana generalize tawthuoga kuki gi jaga khatana te masidi Manipur gi hill area ayamada loinamak thabani adu kuki khakta da victimize tawi he mana twist tawraga narrative se twist tawraga machin je yam chawna ngo thi bai tare adagi atopa mana mana haibada aina yang ngakibasi khoigi chahi ani muki mamangdagi hai mana chahi ani muki mamangdagi tampakta leriba kuki settlement area mayam se masi mark tawraga yum sing se mark tawraga loina hana thamgrabani hai masi madi akoi hujibogdadi akoi kaim khangde dum चाहिए नहीं मांग दगी कुकी सिंसी टारगेट तो नन यूम सिंसी माना रेड मार्क तो क्रॉस तो लोइन थमग्रे है अदुमगम हाइजले बा चाहिए नहीं मांग दे हाइजले अदुम लेरे देन अतोपा माना हाइबदा अखोगी कनोगी मतंग दा हंगबा कांदा मा हाइसी मखोइसी इंसर्जेंट ग्रुप नते याना हौदोकपदा इंट्रोड्यूस तौबदा कुकी इंसर्जेंट्स ग्रुप अना हाइबा एंकर सिना अदुमाना अतै क्वेश्चन सिंदो खुमदंगेदा आई कनो त हाइजेगे हाय माना अखोइसी अखोइ इंसर्जेंट ग्रुप नते अखोइदी अखोइगी कनोसी अखोइगी लाइफ अमदि अखोइगी लैंड सिंगसी डिफेंड तौजननबा अखोइ इंडिविजुअल सिंगना अखोइ खुलाई पाइजरगा कॉन्स्टिट्यूशनल होइना कॉन्स्टिट्यूशन की मखादा अखोई साना सेल्फ डिफेंस तौनबा लेजबा ग्रुप ने हाय कई हाय नो खंगदे मा हाय सी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन जी की मखादा अंडर द एम्बिट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन अखोई मी कोई कुकी की लेजरिबा मी खरना खुलाई पाइजरगा आर्म पाइरगा अखोई की लम अमदे अखोई की इंटरेस्ट अमदे अखोई की कनो सिंग सी डिफेंड तौनबा लेजबा ग्रुप ने हाय
masi akhoi pungang ngai kai no wa hai je kai no khoi khangde kari haining no je khoi khangde hai tare adumaina masai gi tawning yu poche kai no hai da ba ko aduga suspension of operation gi sidesda ma hai si tripartite talk amada tripartite talk ta state government center amadi moi SoO group ka moi SoO group siga punna tawbada Manipur government state government na hectare withdraw to thoki base masi illegal ne hai unilateral way aduna masi illegal hoy mana illegal ne hai tasing bagi di tripartite party menu withdraw to hradi talk to fail oirabne yes as per magi mayam gi chanariba convention gi matugina ahum sigi consensus hek yauk tamatam da adum loire chamane international forum sing da su veto power na binary se veto paiba sing malta any mi manga paiba leba country manga paiba da country mana veto exercise to shalaga di veto marina support to su adu chana ba yade yam no ngaje da tho mathang adu level da oida banga mai ta koi om na sima yana siko ana da id to e harabordi until unless ani duna center ga kuki militant singduga kuki singide ga sa hainu to insurgent na te ko moi masana su admit to re ai na su insurgent na te adu makna bu su to rimni insurgency warbodi peace talk aduga koi ceasefire la kadamni adigi masing actually magi ceasefire la kugi insurgency oi bigi duna tongan bam lai ko to pa matam da kana su moi di kuki militant haiba kuki underground mathong monum khangdana nungwi kap pa khot pa adu 2005 tagi Assam rifle na moi bu themaga aikoina noi do operation tawra roi noi na su tawganu hai na moi anidang yana raga tawbani Assam rifle haibedi Indian army ta aga su gi kamu se kuki militant aduga Assam rifle government India yaude ko so ai su mayam chamam ne government India ga government Manipur ai tegi yaudorim moi gi che si su yauri ba yan an bala suspension of kanose 2005 tegi Indian army ga kuki militant UPF haibama KNO haibama anu juga tongan toraga January adu 22nd August 2008 tegi di Manipur government yaure adu government of India su yaure Manipur government su yaure hana khoina di government India 2005 tegi horaga Manipur san 8 tegi yaubaina hai government ina su khangde ba khangab su mo yaudre ba official oina 8 ki 22nd August digi tripartite ore tripartite ore adu dige tum lakpana loibu hobse ngarang nan 29 February 2024 hobse ahum se dum tawdana lai yes maraga duda March tara 2023 da Manipur government withdraw tawi haibse ain yo ibe meng da di withdraw di tawde tawning bagi wakan lai ba cabinet na warip teloba adu wo defect ni cabinet na warip laure cabinet ki warip aduna government gi kano do magi executive function do oidabani na article 166 of the constitution gi makha da all the government executive function puna maksa in the name of governor to gudam ne ba article 166 adu da la eraga governor na soitorga under secretary or joint secretary kana home man thoga akoi withdraw tawre haidana gazette yaurakanda madu tokadamni aduga government India da pigadamni hojiki sidi government India da PPD dudi minister na chinna tam da da era de ko khangdre ko aduna government gi order thoktana official oina tawbra tawdabra haibe swaide khona udam makni na adugi paudu khona tagide cabinet na lawe haibe dudi chumi cabinet na lawu na effect tawba yadabani na government Manipur se adum yawe na kon lawbani chumi tokni bi intention am dilay center na yarakte haibra karno tawraga tawbi pot am lay ado khoi assembly no ware floor ga khoi center ta thal ko tangna ba haibani dana assembly da tangna ba na khoi le bakte ja armani mayam juna assembly gi da kali to ba pot ne ba mana Manipur government na toksa ga da ba toksa yaw matam lo se assembly no ware lawbro yes lawde ba executive na toksa ga damni adu gi pot ado tawni assembly da jo khana bam thokta bana ba adu bai ko gi dadi kare ne aina kanna haiman gadra lawless land oibanina kaisuna ta ba magi su assembly lawe ba schedule tribe pe su assembly da wale law hiring ni hoi adu gi khana ba gi suji adu di ozagi mi eng da suji still lady in lawde sanna ri late
29 February di loi re assembly da ha du na hai ge hayo hai roi to later ba pot am bu poloi hara ba pot Manipur government na withdraw to get to sudi later ba extend to sudi later 29 bi government na lai bi pram kai no to ren pan da mi du mai tha do kare adu ga a ta seng ma di lai ri mi da phamung de tum lai ho hai jin ba ya bro assembly the CM na sudi still hingli hai wa phung do kibse CM ju mi na tro adu da di kan na haning dre later ba pot am na ba adu su lai ri ai ni di government in the government to Manipur aina khara kanna haidra moi chu central government chu individual na Amit Shah ji na bu lo khangadra ne tamo jo ina haibe do ai chu support to ba Amit Shah di khangponte ai abre yengo ni ta hair ga lore mamang da tribal mantri mana ai koi de how di chawkhata bani na ai koi de ya lo ai na me mai pi du na ka puthor pa da ya da bu poto char matam hengre ai da ching di how di apang ne tu me halu hair ga ya han ma do adu ki type ne ba Manipur bu kainu ne Sanga go mo che waya go dong na khan ma si da bu lo bu phajan sar ka dro lo ge ko cham nam ta chaloi aduna su gi tawri ba sing asida ningthi na su chalan da ba chu state government to godam ni si su central government gi na haijil le BJP ga Congress ka kan no launa ba ma da si to cheng na yauli su enforce to ge help di state government na to godabani with the help of central paramilitary Kangbu Central Forces ki mateng lorga su se enforce to wedabani aina yauri ba aduga su chanara roi aina haibu chu state government na to wedadi monitoring group haiba malaya ba joint monitoring group haidana Manipur government gi hojiti commissioner no oire ana principal home na orami commissioner home na chairman oiba aduga IGP natraga ADGP intelligence puba Manipur gi adu union government gi under secretary ra deputy secretary ra moin tharakpa ama adu militant singdu gi mihut ama adu Assam rifle ga army ga gi mihut toraga moi tar nipan na joint monitoring group chayaba akhoi gi dadi joint monitoring group che tha gunni gi yamdab da mu unaga dam ne ba akhoi na no mu to unabi gi pau si ta gi de meeting se adigi joint monitoring group chena moi che su violate tawre tawde haibe che moi na government of Manipur da home department da recommend tawraga home department na adu di moi matak ta che lo khala le su ji chana ro terminate tawre adu ga legal election lo ni pha bo pun ba tawre ni haibu bo bu ya mi gi pot che yam se adu Manipur government na su wi do to gi hoji ki joint monitoring group ki recommendation report lai gen lo bi laite laite ba male subject to correction call le ma khone di ta de joint monitoring group na hai da na taw du di ora maroi adu moi gi recommendation yaw daga di do withdraw to bo ya pro withdraw to government of Manipur na yawning dare hai ba pot ama ware to lo ga di hai dana government of Manipur na hoji ki to na violate to da ba to joint monitoring group na hai ra ga lo action lo ne hai ba na ba adu su ji tok sere ge hai to joint monitoring group ki jurisdiction na te ba state government gi magi aning budi makana maroi no chief minister hairo state government ke makokti mana ma chi to ge na hai bi to ki process tu chathare raga nakala ni tu da hairam maga mai ke di meeting ma apun ba jo moi tripartite ke to kam to raga hi di to e hai da na di to gada bani adu ga ju to ge bra to ge da bra ko na hojik ta ba da di government na ko di to ninge to e ko di to e na ware lo re hai ba khak ta oi boi ninge ba ko oi che tha na to khot pa lai ram ga de khang dre adu mukti ka ta de mam khana ba da aduna aduga hojik ke kon ma hang do 29 February de gi de hojik ti leitre ai ba sim de make sense chi de michang yamana na traga sarkar pai rim ne pai da ne hai bi yaroi lo gi wani leitre ba pot adu bo lai hai bi yaroi da hoi retrospective effect oraga disturb arrest to share thama ni loi haraba matung da ko retrospective with effect from hana 21 gi 8 December digi aina niching amanda agoi human high commission aina le ni dai ni recommend to ramana ba pura lok tho on adu moi tarama pan lok tho ena report pe e ko adu ai credit lok jaro government lok tho pan adu mai jaro aina di recommend to ge ba matam du da adu gi du da mamang ni chakhat laga makhata na le horib sing do retrospective effect ta hana digi hona sim khadi chanarani adu lok tho e bisi su sidigi chanarani haina leibanina hojiki si su ejon today ngasi bau dir leitabani makhatana torke harabisu central government ga aduga cookie group ani gi
mi kun manga umai group ori basiga lisingani suna ani oeba moi member che lisingani chani asi ori basiga approve fire the selling how can I wahije 2200 gather approve gather hai wahim sin approve tong da su yawi film odir ho ya da an approve no bu yawi ha bi di ma amum tai adu di unofficial oina aina mamangi home commissioner or makar kare moine de hai bi gano hai bani as moi de sa lam men upai le te na sam nai phul ge makok amana so hai dana ko ge lieutenant general amana university ki function amada koi political was yo bun adu da hai ge ba so si de kare manipur ge so si de hai dana phagi pharang to ba chu no bun yom chat pro te trang matra tuk su bu su ne ye adu di identity card sem je na home commissioner han or amsing kari sing du na hai wa kanda era hai ko underground bu su kano identity card pe ba hona bra sar ya de har ga chum pang tuk tu bu pot ne ba samna har ba da law phajana enforce to na te moi si da piri ba se chu ge le ri ba ma na ni si da a b c d e f and moi ne to ga da ba ke manung de to ga da ba ma pan de to ga da ba adagi prajadu no me kapa ya da ba mi hat pa ya da ba ambush to ya da ba aduga sipai da police yauna dan army da kapa ya da ba dress sel thok pa ya da ba yam re ko yam no ajo zamani musang ro no la makha thase aduna lo chara pa ko adugum ba ma mo le singa ingang te ento wo mamang de advisor na ngalngai matam da report ta adum ba su leiram da ba mayam mi yaur mi no mi masung suram de hai bi gi lei gre ke da masung su na present rom de hom lei gre mayam mo lo khale adna no ma athu ban bo yon da hai ke ni e pa do moi mathak ta su thu gai bi gi ado charge thagat ta bana amani su thu gai bi gi police ne e pa lo khat pa gi bo mayam mo lei adna hai rim ne ba maram adna su da ko gi thu gai bi lei te do hoi government of india na noi su do ba le to le na hai rak pa de le ram thabi jai madam di government india na yokat chari banina adi me do hui agreement ki terms mutung ile hoina amana to khar kan sa ni do adum continue to badra ka hebis wa hoina sai thona hai ba video organizer hui adu so agreement ta sena hoina UN General Assembly or magi mi vote to si tangkai na vote to tangkai na to majority held adum chanarina ko security council yo kan sadi moi power pai bang moi mangana moi ma yaw loi ma yadri yadi na hai ba yana ki om le to ina aduna sila sa dungai ra khoi ki ani la hum yana ma ki ama to ki anda loi mo hando ka dra nadra ani do continue to hoga dai hana su 2008 mama da ani san continue to minna ar haji ani jo ma hanjang gi hare ki ko to ba kai sa khoi khana ode yaro khoi ani han la kan sida class actor me ando sam har kan sa khoi sida state government to re hero ne center ga asiga su kambu siga wari sanale hore ada kari gumna he center state government pharo re herne phar kan center na thado ha kan thado ngam ga simel khana ore kan han si problem thol nu ko 2008 da state government ya jang da report ne se thole mi ama saina ko ya re to re ya ro na center da here herne ba kan do formula to formally na to su mano da ya ro ko agreement le center agreement le thado ha kan se da state jang da da to ho da he po e mukna ni center ro ya ro kan muk pang ngam da he adu khalo de ya ro ko na state to le ha kan se da wa adu ko ngai sai gi ko gi le kan se ko gi selen hawkip na hai selen hawkip si moi gi spokesperson ne spokesperson is PRO ne to sen ha ge de ba PRO ru na moi ge sen ngam ma sai so ngang jar mana hai bi ja ko PRO krima ki si duty ni ko to kan se ai ne PRO mo ma ge di ai organization do support on ba kan na ba hen haijan na ba si zum to ne ba adan ha ja ko gi atoba ki sam to kan se da agan si adani hoigi hendan bagi problem thui da adani ki priya gan PRO no kis kado so khoi soi le ga hairo wa moi di soi di khoi to bin moi hen haijan bo bachin thi bai do masana magi job profile yaw jaran ne ba si masan ta jabni sai hayo me do khoi gai de hore ha si impal de hore gai do me no khang le to bolina PRO no ngang bolina te sulung khang ata khang sulung khang si PRO ngam ni ticket akhoi English har ga ticket with a pinch of salt ka hene tum yaw tum gina tha cha si moi si cham na tharok posi da dar la lotion gum ji ga hajam haina wan mi ati haina muni adu si adu poppical division si akhoi gi da cooking adna te ha do very partially true ne han sai athobna hai mai na khoi handa ki marsa ki su report hole na report mi Indian space phone le lo ma satellite image to kan sa han de gi hana 16000 acre tharamdagi hectare tharamdagi hajisi 11000 hectare handare handara kan se khoi nakan machi da khoi gi iril to ban se leiba naga khun haitare moi man par phali tora sai se su
ꯈꯔ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯁꯥꯏꯟ ꯑꯣꯏ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 90% above 95 ꯍꯦꯜꯂꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯗꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯃꯁꯛꯀꯤ ꯏꯃꯦꯖ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯐꯦꯖꯣꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤ ꯊꯥꯗꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯨꯔꯥ ꯀ꯭ꯂꯤꯟ ꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯐꯦꯖꯣꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯗꯅꯦꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯊꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯄꯤ ꯊꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯁꯦꯇꯦꯂꯥꯏꯠ ꯏꯃꯦꯖ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯔꯅꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯃꯥꯗꯤ ꯄꯤ ꯑꯥꯔ ꯑꯣ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤꯒ ꯍꯥꯏꯗꯨꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯩꯁꯨ ꯂꯩꯕ ꯑꯦꯂꯤꯒꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯔꯦꯇꯤꯚ ꯑꯃ ꯆꯥꯟꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯠꯂꯔ ꯅꯥꯖꯤ ꯖꯔꯃꯅꯤ ꯑꯃ ꯍꯧꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯖꯨꯁ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯥꯔꯛ ꯇꯧꯔ ꯊꯝꯕꯒꯤ ꯊꯝꯈꯤꯗꯅ ꯊꯝꯃꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯀꯣꯟ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯏꯒ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯇꯥꯅꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯒꯠꯄꯒꯤ ꯋꯥꯗꯅꯦꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯒꯠꯄꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯎ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯤꯟꯅꯔꯝꯃꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯁꯤ ꯄꯣꯠ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯀꯩꯝ ꯇꯥꯍꯧꯗꯦꯅ ꯎꯁꯨ ꯎꯍꯧꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯕꯤꯗꯦꯟꯁ ꯍꯪꯅꯔꯨꯔꯗꯤ ꯀꯅꯥꯝꯇꯁꯨ ꯈꯪꯉꯝꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗꯨ ꯁꯥꯒꯠ ꯌꯥꯅꯕ ꯁꯥꯒꯠꯄꯅꯤ ꯁꯤ ꯑꯇꯥꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯉꯝꯃꯣꯏ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯦꯟꯗꯧꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯒꯥꯟꯗꯥ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯀꯥꯎꯟꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯒꯥꯟꯗꯥꯁꯨ ꯈꯔ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯦ ꯁꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯕ ꯁꯦꯝ ꯐꯣꯔꯝꯗ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯕ ꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯔꯣꯝꯗꯩꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯝꯗ ꯇꯤꯚꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯇꯤꯚꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯂꯥꯎ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯁꯣꯝ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯗꯅꯕ ꯅꯥꯀꯟ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯁꯤ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯇꯧꯊꯣꯛꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯤ ꯁꯣꯏꯔꯤꯁꯤ ꯎꯠꯄꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯁꯨ ꯈꯔ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯣꯜꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯒꯤꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ 2005ꯁꯤꯗ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯦꯀꯣ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯜꯂꯤꯗꯤ ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯕ ꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯁꯤ 1990 ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯗꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯇꯦꯂꯤꯒ꯭ꯔꯥꯐ ꯀꯣꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯀꯣꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯗꯦꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯟ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤ ꯇꯧꯔꯝꯃꯒ ꯑꯣꯔꯦꯟ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯁꯤ ꯇꯧꯔꯝꯃꯒ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯜꯂꯛꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯇꯦꯂꯤꯒ꯭ꯔꯥꯐ ꯌꯥꯎꯔ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯕ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯣꯔꯦꯒꯁꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯍꯧꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 1990 ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ 1995ꯗ ꯇꯥꯃꯤꯜꯒꯁꯨ ꯈꯠꯅꯩꯗꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯅꯩ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯀꯕꯔꯦꯖ ꯆꯠꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯅꯤꯟꯖꯟꯕ ꯑꯁꯥꯏꯟ ꯔꯥꯏꯐꯜꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯃꯅꯤꯟꯖꯟ ꯐꯪꯉꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯂꯩ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯗ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯉꯥꯛꯇꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯔꯣꯝꯗꯩꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐ꯭ꯔꯦꯛꯁꯟ ꯌꯥꯝ ꯃꯆꯣꯏ ꯇꯥꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯈꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯤꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯀꯨꯞꯅ ꯌꯦꯡꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯂꯥꯏ ꯚꯠꯇꯥꯆꯥꯔꯌꯅ ꯏꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯆꯦ ꯑꯦꯟ ꯄꯥꯎꯅꯥ ꯕꯖꯥꯔ ꯆꯦ ꯑꯦꯟ ꯄꯥꯎꯅꯥ ꯕꯖꯥꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯁꯥꯏꯟ ꯔꯥꯏꯐꯜꯒꯤꯁꯨ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯨ ꯁꯥꯏꯟꯁꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯤꯁꯤ ꯊꯝꯃꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯦꯗꯜ ꯐꯪꯗꯣꯔꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯅꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑ ꯐꯥꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯗ ꯐꯒꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯕꯥꯔꯒꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯋꯥꯏꯅꯕꯒꯤ ꯍꯣꯠꯂꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯏꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯆꯥꯔꯖ ꯇꯧꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯁꯦ ꯑꯦꯟ ꯄꯥꯎꯅꯥ ꯕꯖꯥꯔ ꯐꯣꯇꯣꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯎꯅꯥ ꯕꯖꯥꯔ ꯐꯣꯇꯣꯒ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯑꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯑꯁꯤꯃꯛꯅꯤ ꯑꯁꯥꯏꯟ ꯔꯥꯏꯐꯜꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯉꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯐꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯊꯝꯃꯦꯅ ꯊꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯈꯔ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯁꯔꯖꯦꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯈꯠꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏ ꯌꯥꯅꯕꯒꯤ ꯃꯤ ꯃꯣꯏ ꯀꯦꯝ ꯑꯃ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯨꯔꯦ ꯑꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯒꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯣꯏ ꯃꯍꯤ ꯌꯥꯅꯕ ꯇꯧꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤꯗ ꯐꯖꯅ ꯏꯔꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯜ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ 2005ꯗ ꯐꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯦ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯅ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀ ꯀꯩꯅꯣꯒ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ 2008ꯗ ꯆꯪꯉꯛꯏꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯁꯨ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯃꯆꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯅ ꯃꯤ ꯐꯥꯔꯨꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯁꯣꯝꯒꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯅ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯃꯅꯤꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯐꯪꯈꯤꯕ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯁꯤꯃ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯂꯥꯛꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯄꯥꯔꯇꯥꯏꯠ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯅꯕ ꯀꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯁꯨꯒꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯂꯥꯟ ꯊꯣꯛꯅꯔꯒ ꯁꯦꯝꯒꯠꯈꯤꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕ ꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯥꯟ ꯊꯣꯛꯅꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯁ ꯐꯥꯏꯌꯔ ꯂꯥꯟ ꯊꯣꯛꯅꯔꯝꯕꯁꯤ ꯊꯣꯛꯅꯔꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯄꯣꯊꯥꯁꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯁ ꯐꯥꯏꯌꯔ ꯍꯥꯏꯅꯩꯗꯅ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏ ꯃꯉꯣꯟꯗꯅꯦ ꯇꯧꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯧꯁꯨ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅꯤ ꯃꯣꯏ ꯈꯣꯝꯒꯠꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯔ ꯊꯝꯃꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯃꯊꯧ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯇꯩ ꯃꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯁꯤꯐꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯒ꯭ꯔꯦꯇꯦꯠ ꯊ꯭ꯔꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯟꯁꯔꯖꯦꯟ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯂꯩꯖꯩꯅꯦꯕ ꯆꯦ ꯑꯦꯟ ꯆꯥꯎꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯥꯎꯅꯥ ꯕꯖꯥꯔꯗꯣ ꯑꯗ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯥꯏꯜ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯁꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯥꯟꯅꯈꯤꯒꯦ ꯁꯨ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯁꯨꯅ ꯀꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯅꯕꯤ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯁꯨ ꯃꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯀꯥꯟꯅꯈꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯂꯩꯔꯤꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯄ ꯄꯟꯈ꯭ꯔꯦꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯒ꯭ꯔꯦꯇꯦꯠ ꯊ꯭ꯔꯦꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯃ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯏꯟꯁꯔꯖꯦꯟꯁꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯩꯇꯩ ꯏꯟꯁꯔꯖꯦꯟꯁꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯅ
moi ku ta loi lei ramina moina yanaraga manga sarenda tore hairaga he ku lai gar puthoga medal phang hogi promotion ka ho poslina sum sinne kana lai ya kan yu lai ma army motor ya yam sawnei moi so moi da haira mina wa ada sum lai am se leibine ada si pos yam chawn lai ki matam da ada hoina yendo bu adi ma su mama da ada matam dira I ba lai haidara lai aro kan sing si articles ma'am so East West Center in America you think tank amlina Hawaii the best of them moina like ama like ante moigi working papers article ya me da yar subit bhamni like papers jo in notice in zimatanda Manipur chapter da sai kashala bhata zarni iriba si pose have sugi have pale sugi thawai same kibni same si aina haijaba hoi gansi naga insurance me amga maintain insurance me amga si control the decision of client in a seminar na ma present pamni adu atopa scholar ma udipana ko swami na masu assamese ni al america da kari university ka thore duga adeda visiting professor mati amlermni mana su ibalaik amasle da su sigi sugi posi sai su bi na head mena kai roi same gino hebase kai ron lan tonu ka mo soi ton ba agreement ma han lei si ato motive ne manina motive ti matang de khena mo ne iri sinawa motive am nei tawri ni hai pose al sida hair matung sai na aina haijaning se khoi hai kan sida su loire ko ki mi ma to ki bisa su loire su letre hese letre so khena logi pot la kan sida khena letter lo hai chi re ka iri have later a spirit of law hena hams later spirit na khena karino pam pose lan thong no pam he ni khande to kan sida sai akhoi CM na hai jo adu gi mong have chang hai tare sida letter has gi pose in letter later but in spirit term later center na mi ana leri akhoi chi di na bai si kanum yana ri na yana ba sida ina ba yo to sim yana le hor ri adum spirit de continue to re ba adu mo da center ne dum continue to re na state na center gi ngam dam na ngam so di akhoi center na pra paisa me mo le be na amu jet ngam de na si pose na khoi na sum ye ho ya